Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Kakun New Trap National Awakening Movement kelas dangi kejungyalap election MDC kabaning kong na yomal ki menakan rutrik ukala Lincoln. Katay kejungyalap election jeng kaseng knam ya kabaladon ki kertong kaseng ki baya ayreng hak election MDC ka KHADC Arhajar Arpsan ki bakentup yuba Peter Chalam kertong kalat umkra malki uba Joseph Pengrup soringka mauring keneng constituency uba Raymond Basayomaj maukar pentor umkra constituency bat uba Thomas Pasa Jayau mauprem constituency. Kajungyalap election kabaningkong jengka kenam na kabenta ukertong lat umkra malki u Peter Chalam kalong bakipat ba kim skothu ya ke ei kanong rim baka kenam kayeng barki ei kimat jongka baka pensyai syaki pat ba. Ha kaba working president Aba Thomas Pasa lawan dan patay ya kanong rim jengka sen bakadan. Kajung long try kalau nggak masuk siya do kata. Dan kami upat HADC kanwan ba. Dan kami upat ba abon ko nagpere. Ban penkelai ki an ke Dan kami upat ba abon kali. Ya ki baca sama umday ban long tahun upat kamat trading license. Mana ada pikir kali yang jumpa ke bawah. MDC ki blale kimla ban. Mana kali ngajongi. Kala shulongkom ke jaka kenshok spa jangkitu. Ibabat ya katna. Ubat thamai ubat thamai wan Kubai laong iba pitar baka dia kain. Kadang cingkang. Kadang cingkang. Basungsi wa hado menta. Kadisi council hado kena khidmat ka pedungkam dengan kain buka counter. Matkal pisah. Ilakan ni kena menta om di tengah hakirasan election. Haki kamera juga disi council. Haki kamera juga CM. Kampo isulo-isulo. Nakatagadaw na kaliang kachongi. Nakaching scam ba? Ilakpo, akimat talagang kachongi. Balada kakram gawan. Hakabot sinsar, gin-review yung baro trade license kibala issue. Nado na kang hado bentah. Gin-review yung baro trade license kibala issue na baro baki don kibala bisa banay license. But penting apa dah bah? Kakai ka pateng. Jom ukun kasih ka. Kat nyai ne. Namar wala da. Kacak bendre ko bang don hok show ahla jo ka kai ka pateng. Kadi kacak bendre ko rakyat. Kadi kacak bendre ko adu. Kabentang malai. Kimat kibangi abu renti. Nakalian jo kaseng. Kadang bagi haban penkelal ni ban review ni ban pegilak biang ya ka list jam schedule tribe ki badan haka presidential order hak na ispasan po. Iku aban penting sabi. Bakat kung ka presidential order hak na ispasan po ka chapter ka bakharoi. Kinan parang saupo tali kita dijai dulu ki badan haka chuk kerden jo ka jalan aja. But nakali ka daw kibabuan bahagi sigmentoy kibadi jom uriulo try mo pasya klino nakiwi pada ya kerana kini kaman nado kisam kibala le ila thos ki MP ko lopea ila thos ki chief minister ila thos ki CM ila thos ki MDC Barhado kita untuk bakran ni kaman. Lesi kimut ba kipai ba kimtit de. Kipai ba kimtit kaya kita ke presidential order hak na ispasan bau. Kaya jinge. Kapag kini ka order kawan lain kimtit. Kipai ba kimtit yang jinge te. Kim kusrai na. Dah kamera mo jongi de pon gimbatay pi tuwi bi jinge. Naman ka jikala. Kadi lembar jong pai ba. Kabar ilay iba kadang gaji tukar yang ikendau kisyak kadang gaji persyang ban penbakla ya ka hok long try mantrai ka jongi halo ka kendau ka siap ka jongi lebaki ain di beper
District Council. Kani ka bososi ka long ba? Kani ka jib kam tang ha kikot. Onda pai ya jing trai kam ya jing sisa. La ikok kumba ka District Council kam dan bor halo kundo siap. Nomor lada ka District Council ka dan bor halo ka kendo ko siap kat kum ka jigai bor juga six schedule ka registration of land ka sarkar jela ka wadra ho khatra spa khandai kam dei bandan ho DC office kini bandan District Council mentang ipai ba ki haman le register ki khendau ki jongki siapa ka state government da ka basi ka dol ka bah teka jingong baka District Council kalong try halong ka khendau ka siap ka pen baklano lada ki rukom tari kam pada kilong dakundi kilong babet bat kilong gi basyai ha ada ka jingker pat kalong ba nada upai ba upat susu nada upai ba upat susu kan wandra ka jige ka bakrao hoy ka susu kipai ba upli gibon la ka jong ka kam lesi don ru lesi giban ong ba ngim da sultanat politics hene ngim dei ban klet kaler kan khu nem kan raga politics ka surok kin banem kan raga politics ka kan khu nem kan raga politics ka kam ka jam in yonem on raga politics ki hospital kin banyem on raga politics nadong sudong haka mentala ne ki pateng di banuan ki jonon gam jongi gibreo on rai be lamba ka politics teka tikar pat kalian nakalian majongi galong ba Gini puson lang kumno bat penbhai kata kasinsar ka khadar ka bat penmentoy ya ubabon barang omdi bat penmentoy ya lulu sibe nakata kadau nakaliang gajongi kani gaji lang ga benengkong kibang labu hang dia po kasirang malki bangin pan lang kata kacing kersan jong pai ba ubon balang naga benta jong kertong jongi ba pitar calam balai kerta balai kajing tip kajing dang balai kajing stan bot modern ru kata download bas scam ban senyang ya kapor badang sa ban pen scam ya ka hok long try man try jongi pateng di ban